kuda. Odi gimana lagi Odi? Tarik ses. Main sudah. Iya, betul. Tadi bisa. Iya. Ram. Iya. Dia orang. Rokok. Kelas Mahawari. Saya joget lihat itu. Gingang guli 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 wasa gingang boy. Gingang guli 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 wasa gingang boy. Gingang guli sabun tapi tak berdari bosor saya. Sega 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 lo. Macarena 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 Sega 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 oh 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 Sega 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 Dari ke bawah. Jika mau tiap kami may kolong na si roha mo na niya ang taga roha namin ay sebenarnya dia udah mau kusuk kau guru niya abe roha mo ka guru asrama mah main mu guru parung ekon S2 atau S2 dulu ada mah iko ada mo lihat ya Tuhan muna parung ekon aki amang gade Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa buat hari ini di mana Tuhan memberkati kami di gerejanya. Kami bersyukur di mana kami boleh bersatu dan diberkati Tuhan juga untuk cuaca yang baik hari ini. Dan terlebih saya bersyukur kepada teman-teman saya, khususnya Dewan Guru, anak-anak kami mewakili OSIS, IKBK, dan juga teman kami Naposo, bahkan perwakilan dari pembina Sintuas Resort Tanjung Lerong. Kami bersyukur atas kehadiran saudara semua. Semoga apa yang saudara bawa pada hari ini Tuhan lipat gandakan lebih lagi bagi saudara dan keluarga. Mungkin hanya itu saja yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Tinawin na mo el tiyo binatu panuhatan. Bedaman si tiyo las paduma tuwa sa hatan.
sejak menjalo pasu-pasu bergazon ima lain iba do inang body beson. Jala dison jong-jong do hami sarkat tuta. Siat do sendiri hatta kapatu pado anggaran dasar mulu adong da pangulianak sian adat si songonon. Jadi siat do sendiri hatta amang do tamu inang bahita wul bisa kakang ebo do hamui siat do sendiri hatta. Gawe. Jadi alani bahami petong dong asau tamuna martami yang ma anggiat matong rumah tangga na bahagia lain ibodo inang bawon dijulu ni natorok song-song ni dijulu ni debata jala seului hatan itu anima tujulun dari orang dia mula dua kami dah pernah merpasa kami di tabiang nami ima tabiang nami Tuhan muna sayang dia ma keluarga bahagia seului hatan itu ani so ni ma hata siap kami siang sarikat hutan betina gula 25 kilo atas ahata do partinoto hatta adong do tulisan na ibagas sa berengom mo sa dia jumlana sa dia halakna adong do son terterai so ngonido anggo udang-udang ta asa potong muna manang napigen no narong do soda Gawe na dua si titiman na si Gopa golang-golang pangarahuna Juletay mana dohot tamu nerong nate bentuk 75 halat kali 700 berarti potong mas halat sama ulaun berarti 70 kali 10 10 juta 200 jadi potong mah anu nahan apa kata itu sih nggak wae ison surat na gue mah neber ngomong deh Mau liatin. pakai hau mah tuna linggan Songoni penaboy di patupa sarakat huta do si jolunde saya materi bata matong na mga baik kapasok-pasok Maju paten paisa. Gabi masalah horas ma zala gabi yang muna hula-hula nami nanyabangan do hula-hula nami mga sata muna tutubo ni alaman nami pinasak matiti tuang mura dyan gabi masalah horas masalah gabi siap kami hula-hula do nanyabangan do rombongan sian hula-hula nami sa luhut na sian hula-hula na poso sahat tuna matua. Jadi ada orang so hupasahat kami so masiluan yang kainatnya. Mampar musik nami. Perjolo mado alu-aluhon tuamat tari batak. Gabi makan. Betul. Sama dalihan na tuloy alu-aluhon ma tuna tua-tua ni hutawan tutaluhon na. Gabi mang. Gabi masalah horas. Siatur do mula toppa. Badamang ma mula las palung ma tukod nak sopa. Las doma hupasah tami arbupir nang na piluan nak sopa.
tama na mga ramote hamo. Ya saya si titik masih gepahulong malas si rumah. Otek susadia songon boros na kuibir na fasat tani. Sa Tuhan tama na manggohi pa sa pasuna. Fasat tani tenggok Tuhan mo tulang nami manulang. Tulang ni Marga Manik, ima hula-hula ni Marga Manik, ima Marga Manulang si Raja Uluan. Songon harbuipir na pasat tami amang buru donon na ima songon hatin na dua-dua. Pirma boki baul-baul pasalongan. Pirma to di muna sa luhod na, sa iluju-luju man ang pangomoan. Matutuloy masalah suluhan kami di bagai sa tikyo. Manangilak karuang mo datang pamilik ni Diwata. Satu po nilamanan mo. Ope, reda namin. Samanatan sa dua rejimang namin. Pirma poki, baul-baul na pasalongan. Pirma to di namin tiduran niyo. Ibut-yung ma nang kapangomoan. Reda namin. Nung naluya muna di bagai sa tikyong. So natang isi tiyo na si Ronan,
nang sudah puluh sesako ke dia nang sudah kami dalam muna marsopa nang pe pagaling nami susagia karda nami ide reza nami asarohan marsopa tua muna hula-hula nami sa luhurna. Jadi doa. Suruh kami rasa kami pasti tinggal sekolah kurang-kurang yang tahu nak tu proses dia nanti kalau kami lagi satu tahun di sana ngambil di pasar Ingatan nila dua-dua asa hula-hula muna naman jalo parlipagad naman di hamo amang bernami na mga leyan matutunan di ba amang baro na boy hata ho pasal sila muna om namalo manotoron asa ber kamujo palinggo nain pola mo majolo noon anak ko namin doon paruman namin iba bagay namin doon na rin namin nang Roma hami songon mamohol yan ako nami pedawang majo musik na ho
hati bos. Bagus. Marahon lagu gimana? Marawak. Aduh, lebay ke kanan. Aku lupa. Kabaisa.
Masa si bibi siapa orang pengarahuna. Tung soalnya pena buat patuh mahami hula-hula muna. Mamol hamu pergeleng nami. Tuhan tak memanggohi basu-basu. Muna tutu hula-hula nami sa luhuna. Reza kami las doang nami di kolong munay. Anjir na totongan itu pak dewata kolong munay. Azimar wani dewata udah tadi bagai tikyor. Sama tadi situ masalah nami. Ada yang nama harto na karena nami nai dia mindulian. Oh semua nami nama jalo, saya melihat kerja na jamu na hula nami nama kalian. Mau tutu. Baru mau doa sahabat. Orang
kasaluna. Maulate matutu. Di hamu raja ni hula-hula nami rajai marga manik hidup penaboy terpatupa manggit matujulanon baga sa tanyang muna di anak do buru muna ketong di lungan Tuhan persari peminasi day titin natin na mga godang basok muna so kung penaboy terpatupa kami siya kami pergilang muna marga manalu amat tari bata manggoy pas-pasuna Kami doktor matari bata. Asa udur hamu tudolo. Udur nang tuturuan mangaluluya ka narikot di gulungan ni gulu muna. Dahil dito nami, ala tungon na penabotar patupahami. Siniti masyo pagolang-golang ba't pangarahuna. Tung sa unang padeke nami, siya hula-hula muna. Tuhat naman ko ipasupasuna. So honi manang dia muna mangbaro nami. Ami ang dupagabi tumucal ho to sila doon. Ari mo na maramarang ginugabi. Ay mereka bilang gamar si Paolo Luluan. Sa ni solo sa hama tubetian. Upasangan kami na ikaw tuwa mo lang sa luhun na keluarga Manalo. Sa ilan mahita, Mangolo, oras-oras talaga mereka Manalo kung sumuni manang margamali. Ima din naman chalo, paso-paso pagdong asari doon, yan ako ni Nasides at tumutungan ni Julio ni. Muli ati maliho Tuhan, dilas ni Rohan ihasutong namin, di matupad ito sa simpangalan doon sinumo. Jumulo paso-paso mo ali Tuhan na sa upang kami. Dahil siru tau partogo untuk pamatang nahin. Muli ati maliho, martangi yang kami di bagasan warung. Diberi namin dohon diberi namin di bagasan tikyon mga tugok las ni rohan itu lang mo sa luna naong di paujak de bata par sarepyo mo manhite ng manjalo paso-paso perbagasan sa kapasona nito man ni Juliani dison patuluhon las ni rohan itu lang mo di pasahan tami do di atas dibigat na hot indahan las deke sumulinjang dito rumah panggonggongan roka muna sejadi silang terdimu tentang pasti gonggongan asa pamulung padudang saudara patubuhi pasidak mana di mas banyak boli-boli dan karena mau na pinasaan itu lang muna las morang magjalo si titi pasi kumpago lang kolang pangarahuna so ni pinapinaman juga mo di bagasan tikyo las marohan magjalo atong duhata di bataman apa sih kok pas pasukan Ito parang po na kora-kora asa tawo. ya muna na dua bere nabi do buru nabi disuruh dohani tulang muna pas aton kita nalas do deke si mendudu di atas ni tidak pasu nakon di bulan na matang pas-pasu di bata inang jalu muna sebagai jorowai marhidi kena kosona atau di pasukan kedua untuk seorang PDK si Jetio deke si mendudu na boy terpasata di siya tulang muna asa doonong pasahon di rumah kedua asa sedikit pasok pa golang-golang pengarahuna untuk semua ini penaboy terpasata di siya tapumulo debatama naman ko ipasok-pasok na. Gabi jala horas, jala kamu. Amang baru Manalo. Kamang baru kali na basa. Punta po sa sani. Okay. Otik pe ba? Otik. Buat tabujo piri, apala 10. Asarong perong namin pada latoro. Sa tami pingka pangaran do. Ulirik ka mo lagi de, raja nabi gusto rohatta. Kaharusan na itadusan inihita, ito lang kami. Iraja tulugay ka. Satu ibana na macam saya pasauton na doi. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya ido yang bersahana. Berdua dua halat na tumangihon hatan di bata jala nabiaksa matang yang mantap. Ulahan namin do ali Tuhan madok maliate tu arupan masyala asir holong ngeroh ali Tuhan nung ngasih perhami masih panganon pasu-pasu ma Tuhan si panganon na hubangan kami jadi tahu sibuk may tabargugo puji-pujian may di warmo ali Tuhan Tuhan satok kinay na marunod madi para datang ni si habatakon namin homa ali Tuhan na maringanan di bagasan rohan namin holong muma na totong di hami ali Tuhan asa tetap kami ali Tuhan marlas ni roa mamuji guarmu nabadiyay. Mulai ate madiho ali Tuhan suak sumuni fi anong dinasipul tungan namin Tuhan. Ima dihasuntun namin pargur tuhodo tong pasaton namin. Asa hotong ali Tuhan na mangiring-iring lakkanina sila. Suak sumuni man ng mga lehon hahipaso. Suak sumuni ma ali Tuhan dihasuntun namin parana. Tongdo tuho ali Tuhan pasaton namin. Oh matotong ali Tuhan na mga ramoti. Mula atin madiho Tuhan, dikit siyang misaluhot tangi ang Panginoon namin. Jumula sa isa doon sa namin nagulangi. Asa unang darabak paso-paso na laho si pasatong mo Tuhan gano marsalisada.
Mulai teman diho Tuhan, martanya kami di bagasan warungnya. Asih ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Doon holong ni rohani di bata ama. Doon persauran itu di perbedi, mana Tuhan itu saluhuk na. Masinggang di aropami Kau pasaton anakmu Marpadani Karsari peoni Ya Roma ale Tuhan Saluhuk Panginoon namion Basuka-suka sada anakmu Jala pahok napagkadanan Saya beri penaringan Manutong masihat di dalam Bukan matotong luhi Masahur maraming ale Tuhan Asaga beri penature Natau mamu di pasangapon Oras mahamu Oras maho Dengan sude Tuhan tamandonganiho Say di pasang tangiang naniyo Saya beri penaringan Marotong masihat di jolok Dopakon matotong muhi Pasahor madaming ale Tuhan Asaga beri penature Natau mamu di pasangapon Oras ay oras mahamu Borhat maho Dengan sude Tuhan tamandonganiho Say di pasang tangiang nanion O pasahat tami be marhinte ede puji-pujian kado nasihat tuhata. Rimang-rimangnya hamuma, jala pautor-utor hamuma, di roh hamuna, di perjalanan seganung ari, di tongani keluarga muna. Asa totok kamu di bagasan, dos miroha, jala marsioho, tutuhatta. Babutima, walatema, kamonima, sangkasa kinakaon. Tingkat domar dalam kulota. Ima yang kota nomor jalo pasu-pasu pantongas saniteo. Ala ini kamu amanan suhut nami. Jidus nirohatta. Dohor huriatta marlas niroha dilas niroha huriatta i adong do di madupa huriatta. Bolo kay sakit nasu sadia. Lasma roham alana hitaro mapatupaho. Song-songonima nak siap tumata puluhan inakami. Tongdo adong do tong si tada las nirohan nasida si pasato. Jadi songonima pasatani ko.